Gasa dia kan di Amerika. Osi roja dapet itu lebun guyya tadi gurat deliverasi baru buatan itu. Akan tiba tadi itu warga kesan akan tiba asum dan desan akak ko babur kesan ini. Akak ko arah tiba bulu tak ku fata fa isum dan deni. Humni chatuna osi roja asa dia cajara. Bayi itu ada doa kayu tinan tiba majra. Amin. Lepas nak betul fina kayu jalan lah bulu saja Islam itu bayi itu kan fayaj. Ortodoksi mana itu gara bekum satu fajra bulu tak. Gara sekali wakayu bekut. Gurracha baay'ee adii baay'eetu bulu tokko tajaajila kootti tuqamaa jira. Namoota baay'eetu tajaajila kootti gargaaramaa jira. Sobuudhaaf yeroon qabu bulu tokko. Lubbuu koon kenne, mirga koon kenne, mana koon kenne, gaa'ela koon kenne, ijoollee koon kenne, bara koon kenne bulu tokko. Qullaa'uudhaaf jedhee qajeeluudhaaf jedhee yaada waaqayyoo fiixaan baasuudhaaf jedhee narratti ga'eeftan, narratti kaatan, narratti dubbattan. Hundumaaf jira sagalee waaqayyoo. Hundumaaf akka hojiin dubbatu waa'ee ijoollee kooti dubbattani ijoollee keessanii hojii diil gootu. Waa'ee haadha manaa kooti dubbattani haadha manoota keessanii hojii diil gootu. Amen. Ali, you came here. I'm not discussing about religion. I'm preaching the one who crucified, the one who did it all and finished it all for all human beings. No reconciliation, no deliverance. No restoration, no revival, unless we believe in Christ, unless we know the truth, unless we have, hallelujah, the right way. We choose the right way to have life, everlasting life. Leave your muchinga deed of religion. I don't want to debate. I'm not, hallelujah, debate. I'm a anointed person. I mean, full of power, full of authority, full of majesty, to reveal the glory of God. Sit down and heal and be healed. I mean, Flower seal no mulajuchi. Amen. Hallelujah. Romos. But they have a Jesus Christus. He come. Samniko he come. Multoti Minnesota Kessetan, Multoti America Kessetan, Europa Kessetan, Canada, Asia Kessetan. He come. Dibatagana Simanda, Franda. Voltan Kessan Kamitama Faisura Borotomo, Namarajura. Rajin. Saganta, my Saganta Kami, Saganta Gogamai, Saganta, Jesus Christos, Mukrabi Kesa to Thailand level protocol. She'll go but Terufti, Faisema Tigash. Mana Petros again for 2 months a face. Mere, left the pastor and come to Mere Fayne Sate. Kota Yavata, Kota, Namarada, Ganano, or Namuda Gavata, one month around Chicago. Each case and Jamala Yote. TikTok, Facebook, Yote. Your own false, your own level. Namuta by Akakena, Katuna, Yamate, Namuta deliver good unto sensitive system to Bijanatical Yamalis. I mean, Namuta Raga and Tilabo, Namuta Dragi and Saba, Namutora, Geumara, Lisbiumara, he commands the Traga system today. A protocol. Canafi, Dibati, our Jetu, then Karantena, Dibatalant, Sauluko, that would let the Karaka over body. Warane Jesu bade dibata sagate wa ayyo inni dibi abam dibata yimuguta dibata sati akamini sutaka kesa wol to reject la gotal na moti reject la gotal sore sot reject la gotal wala kabe ga kabla reject la gotal e protocol na barator aka origin area aka ankaru na makalatati na makayoti na madibata kayu chatu kan komunika wa kayoti kana fari mo chambe amma modi batakana rahil mada ochinko wongela ko yoroko kenne amen an kasra o chura meni ukarin america rofe afure yona asirin no repentance restoration deliverance o chura no fe poloto kana afka da maka haras yanjira haras abdinjira amen haras yoron chira poloto ba ko tasalbina kesa ba ko tawalla luma kesa Bago tayo ignorante ke sa bruto. Tugu yanjuru. Waltana da magdu. Korin mana wa kayo raf kennam. Me ko ci mana wa kayo wongero chuka ba. Wongel mi latin ko la chuka ba bruto. Asrata na bruto ko. Mana tin jaro mana tin bito mani. Mal ko no puno fayine. Ame mal ko ronda samba kutta sakan takamna. Mi se sabaye kamna. Lupu fayemer an kani tan. Volta Faranjit, Volta Murachat, the Protocol, Volta Mara, Lupu Manerka, Lupu Boche, Lupucha put the misses about the Protocol, America Sambasivat, America says Chimpusan,
anummaa albaadummaa sareenyummaa xilaacha maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kanan cabsa bolo ta'u. Nama baay'eetu waldaa olee bolo ta'u dudda koo miila koo waldaa jechuun koo iddoo gara taati. Maatoos torba karadhaa isiniif kennama qosaa isiniif banama. Namni baay'ee keessiin saayidhamaa haalli saayidhamaa insaayitii dipireesii consciousness ta'eera. Namni baay'een sammuullee yaalallee hin qabu bolo ta'u. Dibata dhabe ayyaana dhabe mee ayyaana hojjetu nama ayyaana tokkotu jira masaratiitu jira naqamtee iyyuu cufaatu jira Addis Ababa Minnesota moo nama qabu bolo ta'u asitti tuffattanii dibata tuffattanii ala tuffattanii abdiisaa tuffattanii warra dibaman tuffattanii haleluya oromos riba gabo santo le dabaka shala dabakas oromos namoota dibataa namoota kaayyoo amen namoota waaqayyo yaada isaatiif kaasa hojii isaatti kenne dibata isaatiif amaneetti kennam ergamummaa raajummaa tuffattanii bolo ta'u ijoolleen harkatti nyaatamte waggaa 23 guutuu mucaan koon kuffattuu jettee yeroo darbe haati tokko naa kana dhumaa dho'e bolo ta'u ሀሶስት ዓመት ሙሉ ልጅ ሲታመም አዳኝ የለም ታዳጊ የለም ወዳጆች ቅባት የለም ልጆች በኤንዛይት በድራግ እየተበሉ ወንድ ቃል ላይ የሆኑ የኛ ልጆች የፓስተር ልጅ ወደ አንድ የፓስተር ልጅ ወደ ድራግስት ነው ባለፈው ጊዜ ጸለይኩለት ወዳጆች ሰውነቱ ቆሳስሎ አሜን ሙጫ ፓስተሪቱ ድራግስት ይላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እባካችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኦርደር ንስራ ተቀበሉ ወልዳና ደብቱ ወልፍኒ ዋቀዮ መነ ዋቀዮ ተደቢው ይሄ ነው የኔ ጸሎት ስንከረዳ ወልዶቲ ማሎ ደገፈዳ እትጋፈተው ጅርቱ ዮስ እንድደኒ አኩመ ጋፈሰና ሃሌሉያ ኤዲ ካሰስ ካሰ ዋቀዮ አኩመ ጋፈሰና ሳውሊ ካሰ ኡልፍ ሳልፒናስ ካሰ አኖተ ጉደቻተን ጅራ ሚዲያቱ ነው በየልፋቱ ነው በየቆሮቶ ani hori karadheen tajaajilu hojii hojjedhee sidaatii hojjedhee tajaajilan bolo tokko qasaa ko daabboo kootiif mana koolaa danda'e ijoollee koolaa danda'e maaliin barbaadan bolo tokko badhaadhummaa lafa hojjechaa jiran badhaadhummaa lafarraa dhiiseetan mootummaa waaqayyoof hojjechaa jiran bolo tokko du'a keerraa si hambisuudhaaf si barraa si baasuudhaaf jireenya akkatti baatuuf dibanni irra jiru dhukkuba kee kaansarii kee fayyisa HIV kee fayyisa strookii maaliif achi keessaa na baase gaa achi keessaa fayyina fayyise kan hin fayyine nama fayyisuu hin danda'u bolo tokko kan mana ta'een hojjetamne ulfina waaqayyoo mul'isuu hin danda'u kan waaqayyoon hin gargaaramne nama gargaaruu hin danda'u bolo tokko kan hafuura waaqayyoo hin qabne kan abidda waaqayyoo hin qabne kan waaqayyootti saalfatu waldaa keessatti jennasin alatti wanti Yesuus gooftaa jettanii dubbachuu dandeessan islaamatti dubbachuu dandeessan ortodoksiitti dubbachuu dandeessan amen joobaatti dubbachuu dandeessan karaan kee kaatteetta karaan kee sirrii mini kanichi tokko jettanii dubbachuu dandeessan bolo tokko hin dandeessani afaan isaan qabdani sababa san dibata san qabdan ergamaa dhagaama sinin jedhu amanuu qabdu bolo ta'u abidda turarraa kilinti isa waggaa salakan abidda fura waaqayyo biyya lafaatti na baasuudhaaf ulfinatti na baasuudhaaf amen du'a kee gara jireenyaa salphina kee gara ulfinaatti sii fiduudhaaf amen hafuura deliveraansii hafuura restorationii hafuura rivaayivalii lafatti keessatti the Strait of Minnesota amen it's already a revival my brothers namni naqamuu hin danda'u dhaan bulu nanaakessuu hin dandeenye waldootiin cabseen ba'e bakka amen cabseen ba'e iddoon qaba iddootti deliveraansii qabuu qaba iddootti kadhatamuu qaba bolo mana kadhataa qabna amen namni dhufee lafatti shirkeeffatee kadhatu lafatti fuula waaqayyoo barbaadu nyaatarraa dhugaatiirraa ejjarraa jibbarraa sanyiirraa adda ba'e wayyaa agarsiisu caama agarsiisu adda ba'e dhokatee lafanni itti rakkatu manni godha bolo tokko mana kana qopheessi ijoollee kootiif qopheessi itti gargaaramaa jirtan juutanii du'aan keessa reeffaan biyyatti galuu barbaadu adagaa makiinaatiin salphinaan ukubaan moo akka yaa'e qobo bolo tokko eebba baattanii eebba guurrattanii investanii taatanii biyya keessanitti galuu barbaadu machaa keessan kun warra Ameerikaa Minnesotaa jirtan dukkanni olaantummaa fudhateera lafa kana irratti bolo tokko hin hojjettanii nuun jedhu hafuurri dukkanaa hafuurri hayimaanotii biyya fudhateera pheenxummaanis hayimaanotummaadha bolo tokko inni hayimaanotii ta'e pheenxees hayimaanotii goonoo bolo tokko warra hayimaanotii shaakalan waldaa tajaajila abbaa manaa arrabsaa abbaa manaa salphisaa araara rawwachaa karaa tajaajila in karaa jettee abbaa manaa mana keessa ariyaa karaa tajaajila bolo tokko inni waaqayyo jedheera Ameerikaa koojii raafuu namaleessaa waaqayyo waaqessuun akkasii dubbiin
namni waan biyya lafaatti qabamu waan biyya lafaa duwwaa akka jiraatu beektanis waaqayyoon jechuun eeyyoofa balleessa bulu namni karatu akka jedha Oromoon illee sanyiin nyaattuuf sanyiin karattu hin baddu'eera bolota mana keessan keessaa fura waaqayyoo ariitanii waldaa keessan keessaa fura waaqayyoo ariitanii sagantaa galateeffannaa waa'ee irratti galateeffattan illee beektan akka jedha sagalee waaqayyoo na galateeffadhu haarsaa keenaa baaseera silatii keenaa baaseera silatii keessan hin baafne gaafa biyya jettan yoo ta'u Ameerikaa nageessite wangeela kee lallabaa horii kooti wangeela kee hojjetanii eebbisattanii akka fudhattanii waaqayyoon gandanii akka aannaaniif saphiira waan laattan deebitanii haattanii yeroo koo kan dheerattanii yeroo keessa gaafa softanii qansira hojii nama tokko sanaan jedhe lafa hojii tatti ulfina beektu naan jedhe akkamitti salphattati waa'ee Kiristoos eessa dhawwamame waaqayyo ko hafuuraaf Yesuus Kiristoos baheedabbat fawus haala diliverance haala lafan deemutti lafa hojii tabboloota ko achi jiru musliimna achi jira kan itti dukkanaa ortodoksii achi jira kan diggisi keessa jiru amin namni dhugaan wangeelaa isaan galle ayyaarman gadi kan guutanii jiran joobaa Yesuus Kiristoos nama beekamaadha nama guddaa keenya jiru namatti jiru boloota ko namoota akkasii namoota diggisi keessatti jira boloota ko mee sheer taaptaap godhaa waan hundumaafu sheer taaptaap godhaa mee waaqayyo sinaa eebbisu religion discuss rubbish ordinary thing praise Christ leave that hallelujah nonsense religion discussion comes with the truth is the word of God no discuss I will preach for you hallelujah እኔ ሰብካለሁ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አማርኛ ተራ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እየተናገርኩ ነው ወላጆቼ ተቀብቻለሁ ቤተክርስቲያን ነፃ አውጪ የላትም ልጆች ሚኒሶታ ላይ የብዙ ሰዎች ልጆች አይናገሩም ወላጆቼ እንደ እድሜያቸው አላደጉም ብዙ ክርስቲያን አላደገም ከሙሉ ወንጌል ከመሰረተ ክርስቶስ ከዛ በቅባት መጥተው ወላጆቼ እዚህ ቀን ስራ ክሬዲት ወስደው ወላጆቼ ያላቅሙ ይንጠራራል ወላጆቼ ያከበረውን አምላክ ሳያከብር ቆልጡ የእግዚአብሔር ቃል ኢሳይያስ 1:19 ላይ እሺ ብትሉ ብትታዘዙ ይላል የምድሪቷ የአሜሪካን ሊያበላን ነው ያመጣው ወላጆቼ ወደማሳይ ምድር ሂድ ባርኬ ለበረከት አደርግሃለሁ ነው ያለው ለአብርሃም ጀነሲስ 12 ላይ ቁጥር 3 ላይ ሲኤፒሴኔ ባስ ወራት እንደ ለርክማን ነው አሜሪካ የመጣሽው አንቺ ቀንስራ ጧል አገቡ ተውራፍ ልንባረክ እኮ ነው ወደ በረከት ምድር እኮ ነው ያመጣ ራስ እኮ ነው ያደረገን ወላጆቼ ሰሎት ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ኢን አሜሪካ ማይ ብራዘር ኤንድ ማይ ሲስተር be straight no way unless we forgiven my brothers we can't see the kingdom of God አላረጋችሁ ባናን ሞቱማ ዋቀየው ቀም ምህረት ካልተቀበልን ወላጆቼ ቀጥ ብለን በስርዓት ቆይ ከስሙት ጋር ወይን እኮ ምንም አይደለም አንድ ሁለት ይወሰደ ምን ችግር አለው እኮ ሰፈር ባዳምጥ ወላጆቼ ሁለት መንገድ የለም መንገዱ አንድ ነው እሱም ኢየሱስ ነው ወላጆቼ የጽድቅ የቅድስና መንገድ ፓስተሩ ዘረኛ ስለዘረም ያስተምረው ወላጆቼ ቤተክርስቲያን ተከፋፍል በቋንቋ መለያየት ኦሮምኛ ቸርች አማርኛ ቸርች የደቡብ አዲኛ ቸርች ችግር የለውም ወላጆቼ የምንተዋወቅበት አማርኛ እንኳን መደባለቅ እኮ የለም አማርኛ ዘሙር አይዘመርም ወላጆቼ ጥላቻ እንግሊዝኛ አይዘመርም ወላጆቼ ምን አይነት ለኛ ምንድነው የሆነው ጴንጤዎች ወላጆቼ ጴንጤነት ማለት ግራ መጋባት ነው እንዴ ግራ ማጋባት ነው እንዴ ጴንጤማችሁ ነከስታና መታፉ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ሃይማኖት ኮተት በኮተት ከሆነ ወላጆቼ የቱ ጋር ነው ይበራልን የካለ ነፃ ይወጣው ሰው ታሞ ይመጣል ቤተክርስቲያን ታሞ ይመለሳል ሰውማ በሽተኛ ያመጣም አሁን ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን በሽተኛ ዱሮ ቀረሱ አሜን የታመመው ወደ ቤተክርስቲያን ይወሰዳል ይጸለይለታል እንኳንስ እንደኔ ያለ ሐዋርያና ነብይ አይደለም ወላጆቼ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እንኳን ጸልየው ይፈውሱ ነበር ሜረዲ በቴዎቸቱ ሜወልዳ ከየጅራላ አትማሜ ለፈነም ሲመጣው ሲጸሎት መጥተው ወላጆች ሙስሊሞች ይመጣሉ ሶማሌዎች ይመጣሉ ሜክሲኮዎች ይመጣሉ ለፈውስ ይመጣሉ ተፈውሰው ይላሉ እዚህ ቦታ ላይ ተጸልዩላቸው የትኛው ቸርች ጋር ነው ሲፈውስ ያለው ንገሩኝ የጄል ካፈል በእናታችሁ ስቴንጄል ካፈል ነኝ ሊስቲ ወልዳነ ማፍከረት ከፕሮግራም ውጪ የምትጸልይ እጅ ጭኖ የሚጸልይ ጊዜ ወስዶ የሚጸልይ በሰዎች የሚያስታርቅ ባልና ሚስት ፖሊስ ጋር ሲደርስ የባልና ሚስት ጉዳይ ወደ ፖሊስ ሆኖ ሲካሰስ 2 ዓመት 3 ዓመት በእርግማን ሲሆኑ ሚስት እኔ ሰፖርት አጣስ ባል ወላጆች ለልጆቹ ነፍሱ ነው መስጠት ያለበት ሚስት ለልጆቿ ነፍሷ ነው መስጠት ያለበት እኛ we are a parent must need to give our life not only our money
ገንዘብ ለመውሰድ ከባለሙት ልጆች ሲከሱ ልጆች እየከሱ ወላጆቼ ከአባት ከእናት ተለይቶ በብቸኝነት እርግማን ውስጥ ነው ያለው ትውልድ ወላጆቼ። ስለ ክርስቶስ ሆነን ብናደርግ ወላጆቼ ዋጋ አለው። ለእኔ ብሎ ቤቱን የሚተው ይላል ወላጆቼ። እኛ ግን ለልባችን ዲዛይር ፎር አወር ሀርት ዲዛይር ነው ልጆቻችን የምንተው ለዝሙት። አሜን። የሃይማኖት ቤቶች ንግድ ቤት ሆነዋል። ገንዘቡ ደግሞ ወላጆቼ ለፖለቲካ ለሌላ ነገር ነው የሚውለው፣ ለግንባታ። ፓስተሩ የሚወፍርበት እኮ ነው ልብስ እየቀየረ። እኔ አሜሪካ ውስጥ ቁጭ ብዬ መኪና የለኝም ወላጆቼ። መኪና የምገዛበት ገንዘብ ስላጣው አይምሰላችሁ። የተራበው የተቸገረው መንገድ ላይ ነው ያለው ወላጆቼ። ነፃ አውጪ ነኝ እኔ እንደ ኢየሱስ በእግሬ ወደ ሰማሪያ ወደ ምናምን መሄድ ስላለብኝ ወላጆቼ በአውቶቢስ ምክንያት ምሳ ውስጥ ነው ችግረኛ ያለው። በየስቴሽኑ ነው ድራግስቱ ያለው፣ በየመንገዱ ነው ወላጆቼ። ጌታ ለመስቀላችን የተሸከመ ሜሬ ማሊባሶና አፋቀምና ወልዳ ቀውና ወልዳ ምስኪን ሰቀምና የትኛዎቻችን ነች የምትልቅ? አንድ ቀን ቻችንን እኛ ለምሽል ወጣናሉ ከነሱ ጋር አንድ ዶክተር ለሰራ ሄዳለሁ። እንዲህ አታውቀውም እንደሱ ሰው እኮ መንፈሱ እኮ ትክክል አይደለም አሉ። እኔ ኃይል የሚሰራብኝ ሰው ነው መንፈሴ ትክክል ያለው ነው፣ ህይወቴ ትክክል ያለው ነው። እግዚአብሔርን ያለ ቅድስና ማየት ይቻላል እንዴ? ያለ ቅድስና ኃይል መግለጥ ከተቻለ ይሳየው። አይቻልም። ያለ ቅድስና ኃይል እኔ የምሰራውን ያለ ቅድስና መስራት አይቻልም። ዋኒ ነው ጀዱ ቁልቁሉማ መለወጆቹን እንደንዳው እኛ እኮ በራሳችን ምንም ማድረግ አንችልም። በጸጋው እኮ ነው ወላጆች። ጸጋው ደግሞ ደካማ ነው የሚጠቀመው። ድካሜ ነው የተጠቀመው ጌታ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ድካሜ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያሳጣ ጉዳይ አይደለም ወላጆች። ማንነቴ ነው፣ ሰው መሆኔ ነው፣ ስጋ መሆኔ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አሜን። ዝሙት ሰፈር የለው፣ ዘረኛ ሰፈር የለው፣ ጥላቻ ሰፈር የለው ወላጆች። እስላምን የሚጠላ ማንነት የለኝም። ኦርቶዶክስ የሚጠላ ማንነት የለኝም። ጆባ የሚጠላ ማንነት የለኝም። ለሚያቀላ ማንነት ነው። ጴንጤ የሚጠላ ማንነት የለኝም። ቤተክርስቲያን የሚጠላ ማንነት የለኝም። ቤተክርስቲያን ትሳደባለህ፣ እኔ አልሳደብም ወላጆች። እነግርሃለሁ፣ ትክክሉ ቅኑ ነው በቃ። አሜን። የሃይማኖት አባቶች ሆነን ወላጆች ዘረኞች ነን። አሜን። ሙታንን ነው አገሌ ሞቷል፣ ሙታኖች ሙታናቸውን ይቅበሩ ነው ያለው። ቤተክርስቲያን ስራውን ሙታ መቅበር ነው እንደ ወላጆች። እድር የለ ምን ይሶታ እድር ነጅሩ ምን ይሶታ ከዱአዋል ማይን ወልዳ ዱአዋል ቤረሰች ራታላ ፍሮቪ አንድ ባለፈው ወላጆች አንድ ገመችስ የሚባል ሰው ነበር። መኖሪያ አቶ ሲቸገር ወላጆች ቤተክርስቲያን እንጂ ፓስተር አልኩኝ ለኔ ቸርች ፓስተር ይሄ ሰው ተቸግሯል እንርዳው አልኳቸው። ከዛ እሱ የኛ ቸርች መመን አይደለም አሉኝ። ሲሞት ደግሞ የኛ ቸርች ነች ተቀብላ ሬሳውን የሸኘች ወላጆች። ከላ ውሸት ነው። ማስረጃ ጋር ልስጣችሁ፣ ማስረጃ ልንገራችሁ ወላጆች። ፓስተሩን አቁሜ ልንገራችሁ በማስረጃ። ፓስተር ነመከናዎሽራ ይሄ ሰው እናድ ነው። ባለቤቴ እንዲህ አለች። ባለቤቴ እንኳን እኛ ኬንያ ላይ ያለን የተቸገረ ምንረዳ ሰዎች ነን። አሜሪካ ስትመጣ የባለቤቴን ልብ ያሸብ እነሱ ለቤተክርስቲያን አይታዘዝም። እስንጀለገቡ ቅባቱን እናንተ ስር ማስከሰብ ቤተክርስቲያን ሌተሰጠኝ ቅባት ለቤተክርስቲያን ነው ወላጆች። አላሰራላችሁ እናንተ መገሰጽ አትፈልጉ። የፈተሙን በርባደን ቀጀሩን በርባደን ዘረኞች ናችሁ፣ በጥላቻ ናችሁ። ፖለቲካችሁ ሀገር የሚገነጥል ትዳር የሚያፋታ የአንድነትን መንፈስ የሚገድል እሱ እኮ እዛ ቤተክርስቲያን ነው። እሷ እኮ እግዚአብሔር እኮ በአንድነት ውስጥ ነው በረከትና ህይወትን ያዘዘ ወላጆቼ። እውነት እንነጋገር ወላጆቼ፣ እውነት ነጻ የሚያወጣል። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነቢያቶች ፍለጋ የምትሄዷቸው ነቢያቶች ወላጆች ዘይት ቸርቻሪዎች ናቸው። አሜን። ጨርቅ ይሸጣሉ፣ ጌስት ሃውስ እያሉ ሰውን ይዘርፋሉ። በቃ ውድ መኪና አይታችኋል። እዩ ጩፋ አይታችኋል። መሰረትም አይታችኋል። እስራኤል ደርሳል አይታችኋል። ኢዲዲያል ወላጆቼ አጭበርባሪ ሁላ ወላጆች። እውነተኛ ቅባት እኮ ነበር ወላጆች፣ ግን በቃ ባለመታሰስ ተበሉ ወላጆች። በትዕቢት ተሞሉ። ቅባቱ ይሰራል ዛሬ በነሱ ላይ ወላጆች። እነሱን ከዘላለም ህይወት ጎሏል። ምክንያቱም በነፃ ሰጠው፣ በነፃ ስጥ ነው የሚለው ወላጆች። ቸርቻሪ ታንሳል። ዘይት ይሸረችራሉ፣ ዘይት ይሸረችራሉ፣ ጌስት ሃውስ ያከራያሉ ወላጆች። ኢንቨስትመንት ውስጥ አንዱ ደግሞ ወላጆች እንዳውም አገልግሎቱን ትቶ ወላጆች ቤት መስራት ጀምሯል። የቤት ኢንቨስትመንት ይዟል ወላጆች። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደልቦ ወላጆች
ወጥቶ ይሄን ቅባት እየሸጠ ያስጠይቃል። አላቃችሁም አለ ወላጆች። ነቢያትንስ እናንተ ነቢያቶች ተመለሱ ከኔ ስሰሙ። እኔ እውነተኛ ነብይ እውነተኛ ሐዋርያ ነኝ ወላጆች። እውነተኛ መልእክተኛ ነኝ። እኔ አልሸቅጥም ወላጆች። ህይወት ነው የሰጠሁት ነኝ። ባለመታዘዝ ዋጋ ከፍዬ 7 ወር ሙሉ ሽባ ሆኜ ቤት ቁጭ ብዬ ወላጆች ወድቄ ነው እንደ ዮናስ ወላጆች። ጌታ ሆይ ወደቃል ግዲ ታዘዝሃለሁ አገለግልሃለሁ ብዬ እኔም አሜሪካ ሊበላኝ ነበር ወላጆች። የአሜሪካ ሀብት ሊበላኝ ነበር። ብር 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 ጠዋትና ማታ ወጪ ብዬ አሁን ስራ ወንጌል ነው አለኝ። በቃ አወጣኝ ጌታ ወላጆች። ለክብሩ ለየኝ። ስራዬ ወንጌል ነው ወላጆች። የወንጌል ባለራዶራችሁ ከኔ ጋር ቆሙ። ልሂድ ወደ ዓለም ልለቀቅ። ቤተክርስቲያኖች በር ክፈቱ፣ ላገልግል። የታመሙ ይፈቱ። ለመሆን ነው ፈተና ፈየን ሆሪን ወል አስራት የእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚሰራ የሌዊ ነው። እንተኔን ጊዜያቸውን የሰጣችሁ ውጡ። ብዙ ሰዎች ጊዜ የሰጠው ወላጆቼ ታስሮ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለዋል። እስኪ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ትሸቃቅጣለች። ወለች የኮሚኒቲ ስራ ለምትሰራ ወላጆቼ አሜን። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አንቺ ያለሽ ሰተኮኒ ከሰላተም ቤካ ምን ላይ ነው ገንዘባችሁ? አስራታችሁ ወንጌል ላይ ካልዋለ እኮ ወላጆቼ ምንም አታገኙ። አባሰ ፍረቱ እርግማን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሐዋርያት ምዕራፍ 4 ላይ ወላጆቼ በመጀመሪያው ሃሌሉያ በመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ኤክሌሲያ በተባለችው በመጀመሪያ ባደረገችው ቤተክርስቲያን ሐዋርያቶቹ ኃይል ይገልጹ ነበር ይላል። ሰዎችም ደግሞ ገንዘባቸውን በሐዋርያቶቹ እግር ስር ያስቀምጡ ነበር ይላል። በእነሱ መካከል የደኸየ የተራበ የተጠማ አልነበረም ይላል። የታለች ያቺ ቤተክርስቲያን? ሀብታሙ ተለጥጦ ወላጆቼ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ የቤተክርስቲያን ዳቡ ሀብታም ብቻ ቅባት ተባሮ ማይቆረወሬ ድዋን እግዚአብሔር እኮ እግዚአብሔር መንግስትና ገንዘብ እኮ አሜሪካ ላይ እኮ ወላጆቼ እንዴ ዩኤን ካልሰራችሁ ኤንጂኦ ካልሌላችሁ ወላጆቼ እንዴ ማንም ማስተር ከሌላችሁ ዲግሪ ከሌላችሁ ወላጆቼ ሽማግሌ አትሾም። ሽማግሌ ገንዘብ ያለው ነው የሚፈለገው። የቤተክርስቲያን ሽማግሌ የቤተክርስቲያን ዳቡ መንፈስ ያለባቸው ነው፣ ገንዘብ ያላቸው ነው የተባለው። አሜን። ገንዘብ ያላቸው ነው፣ ቅባት ያላቸው። ሙሴ ምንድን ነው ያለው? ቅባት ያላቸው ሰው ምረጥ እኮ ነው ያለው ለሙሴ። አማቶ ወላጆቼ ለቆጣ ሰሙታ ደብዱ ቆጣ ቀልቢታ ደብዱ ወደ አይምሮ እንመለስ በጌታ በኢየሱስ ናስስ ኮን ወላጆቼ ተራዎቹን ወርቃችንን በልያ ፊጣን ወላጆቼ ጴንጤን ደግሞ በዚህ ዘመን ጴንጤን ነው አሳቀለል ነው ጴንጤን አፉሮ ዋቀ የወሰድ ሲፍ ነው። አሜን። ዘረኞች እናንተ ዘረኞች አይደል? ይሄ ባንዲራ ሰቅላችሁ እያሉ ነው ወላጆቼ። ባንዲራ ሰቅለን አሜን። ወንድና የምሕረት ባንዲራ ቢሆን ምንም ችግር የለበትም ወላጆቼ። ግን አላማው ሌላ ነው። ጸጋን የኃጢአት መታወቂያ አድርገን ወላጆቼ አሜን። የምንፈልገውን ባንዲራ ሰቅለን ወላጆቼ አሜን። ሰማያዊ ነጭ ባንዲራ መስቀል ሲገባል የእግዚአብሔር መንግስት ሪፕሬዘንት ማድረግ ሲገባል ወላጆቼ አንዳንዱ ሌላ ሀገር አንዳንዱ ሌላ ዘር ሪፕሬዘንት ያደርጋል። አንዳንዱ ደግሞ ኃጢአት መታወቂያ ሆነ ቁጭ ብሏል። yes I believe Christianity is humanity but not to remain with sin. I mean at least